Kazan nganzu phala Independence Cup sedu zamba Independence Cup da ani Climate Cup ki training camp di phal chora didu ngara mareti salugura salugura chodu zamba che di Independence Cup di da nganzu pha cher Kalimpong chera ini jongda che di salugura chir ani pha chedu zamba ani ta nganzu gi Nigi Sikkim la governors Gold Cup di kera chimbu ya haku ya. An Sikkim la didu nga thawas soso tuwa dur kora menla iten ba. Koran tuwa dro an keja ro she chi di an dini keja she ni an governors Gold Cup di thalo tsugu na nganzul kogap tena yago dos lain ba. Ta khunzu ki khalai dula na pheba la te la ta khe mindus lai dura. Ini level di ta dhi mindu lai da. Cup gang khajna na gang la club le sama professional club le mon ball dine nimal club ngoma pheba samdu ko jo yapot zera mon ball nyam to sim final le jikheda quarter final le quarter final le sare ani thangbo intere governors gold cup didire knockout phase re pre quarter re pre quarter dine thopna quarter le lir quarter thopna semi thopna final ta 제제 시토 버라지나 가우나스 골컵 क्या होता थोगोर 제무 시나로 제무 시체니 가우나스 골컵 기 챔피언 डिक्लेयर छिवर तिंडानी दिनांगलोला 아니 딜라 디점바 ता दिनांगलोला खालोरे निंदु छिएगजी दिजरा पे निनी शावरदा सोजो टीम सुंदर जो지 लेंदरा 고급직 마셔 말다 고급직 दिनांगलोला 참점인데 중우다 니마지 게임 빼야고지 야 가시질리 다디다 클럽 토르도 저기 계시네래 참점 빼야고지 참점 야고지 마든지 지다 클럽 레벨 심바도 없다나 군주 야 디도 그룹 스테이지 투라 라스트 켄돔 기대 가우나스 골컵 딘데 마레 너크아웃 페이스 인디 점바다 닌두 지에가지 디저라 소소원 강 눅눅 샤워다 닌두직 제가 골직 세와 라스트 미니트 도지로 0-0 도지로 직 세와지나 다와 직 사스 칼레 게 요가지 상마 촐라 로거다 어디기 마진 오브 에러 디펜 니니 샤워다 칼로레 100m 도라다 세컨드 카지 못 게임을 로 카지 칼레 게 다라 때 만주기 지다니 니기 삼 칼로다 만주 베바 삼 당단 저라 니인데 도통도 나 주해 민두 레죠 좀 제가 딱와 쇼트 디도 레죠라 니기 디 케지무 동거 말다 딩저 딘데가 제가 로디즈 망간주기 두르사 디수레 로타 리시 존다 친 एक्टिव प्लेयर रहता प्रोफेशनल प्लेयर तिजु जंबो दुर्गा डोर ganju khare dawachi nima shibju cam chin डोर त दिले लागा तिजु तंग थु मारदा फेबा मिजि थांबो सेना र फेबा बुजि छामसो सो लोचिक गंजा दिने तंग लन ganju से थु मारे प्लेयर पुएर खसेन सुजु लेगा छले प्लेयर लोचिक दिने तिचियल दोसों समनो ताना दावा लाजा टेओ जिरो खंजु देसा साया छामचि गना तिंडे सोबागी छितु मारवा त ganju की namgyugi chidani professional level doji ne national camp do chone ne jamba dawajik dinde da chogore thingmindo ta khunju da ganju bara khar khebar me player shemba khunju national camp lo ledin jamba khunju ngone club la active yer se mutse de gorda ganju beba aji gare tournament chi gene active yer di mena so life la busy da mizinal khaji college to gore khaji magana yore ani kashi kunzong gyangire kashi nangla pala mata pobo mota inde chin degora eba nanglo la ngodi gi an nganju tin tawachik tina yakta ju jang kunju khare lo gangja jang ni durga le orta durdu samba thandu ta thalo do ngoma ro da thanda ji gena tis yarge toyo ro thongu ni da ya khalana khasang ju independence cup le training camp shu mangbu choy rai mar khalan didi nganju focus main dikhor lan climate cup Independence Cup दिखा रहे हैं जो कि प्री सीजन रोजी जोंदा रोजी दिचिर ट्रेनिंग कैंप छिगी टूर्नामेंट चिकसे ना अनि क्लाइमेट कप ला थडी यागा छाइर ले जरा ओदी इंडिपेंडेंस कप ला गंजु सेमीफाइनल शोर रे अनि क्लाइमेट कप ला परफॉर्मेंस यागोटेर राजस्थान यूनाइटेड न्यम्बो गंजु त मिस्टेक छिंजी खाशी जिगी गोल्स दिचिसवा ओदी शॉट्स में शेंबा पु यागा जो चेस ता ओदिर द फुटबॉल ले दिन मिस्टेक जिक चिलु जंबा अनि
nganzu pheba pu du high level shira chego mara high level shira ma chu jamba ani hop kala khalore situation chik lead the football nang lo shenang so defense line do jinar daro chik le du jamba professional defender ina khogi ta this situation dikho gi mango pe face chizar da league che sinyo handle chiye jora yaga chir ni nganzu pheba bu khare mistake chik chana gyablo la cover chiye jora odi tis chik thanda lemindu high level tis maje badu league mar din jura odi an kaza nganzu climate kable thara mistake gang ni chi wa badu counter le and the situation the handle chima tu ni goal ni juso chik ju ni wad ju and ne pha sumba di pha chik lu re sumba di ya inde dojin thobya wo set piece doji lu so shemba set piece di ju men na ta yang nganzu situation peji draw ye konzu nyamdo